A to byše nekak moja najlepša přečelka Knini Korenková, Regina Eckertec, a ta je potom tež započala v DPZI dživać, a je mohla runie tak serbsky rečić a pisać, a šo, kajž ja. A miała tež serbského muža, Bena Korenka. Potom byše sobu dživača pola mojho muža ve odredže za rozširenie Günther Bergmann z Kölna. Ja pak neviem, hač je on bol na vyššej šuli, znamenša je on tež normálne a bežne serbsky rečal. Što ešte by? Aha, Knini Kraužina, najskôr kvôli svojemu muže, Juri Krauža, však je bol tež jara serbsky, a ona normálne tež rečeše. A je učila na vyššej šuli, je bol tam učarka bola. Jaci sú zavišti jac byli, jen, ktorého ja neznajú, když je bol s křesťanom Kraucom na vyššej šuli, tež jen Šlonzak, tu je písal za proteku, a když je tu je džival při Zavěstčerny, a když si mě tam šla, tak křesťan nedom praje, že s tím můžete serbsky řečit. Also sú byli, a když sú na vyššej šuli, sú oni tohle šice, když sú oni na koncu měli abituru, sú oni serbsky mohli. To je zaslužba tež doktora Mečka. Tu nie si to žadal, a to sú to činili. A učaria sú tež boli serbské a sú s nimi serbsky rečili. A my samo na sebi je šojene, ve kotrej reči ja reču. Serbsky abo Němsky, to je mi absolutne šojene. A naši svojbe je so jedno serbsky rečal. Tak to kajž kučank bežive.